Ngisukele kopho ngaya Sonorvater. Ila ngiyohlangana neyami ke. Hayi wangitshela ukuthi hayi mntaka mabalele ngisiso. Ngathatha ngizizwele ngathi. Hayi nesivari ngiphethe yami. Hayi sacala yami ngithe ukuthi ntanga mina la ngenza izinto. Ngiyamokola la. Ngithe umokola kanjani ukuthi hayithi kanje atakhuleka. Ngithe ghost usho njalo athapeka. Thi ngukhomba se visit. Ze visit afaka saya sawafaka. Uyazama langa ngeke uhlizune lakhe. Hayi siluku sibhibi yangi ngimtshela untanga ukuthi hayi ntanga. Manje theni yami kufaka izinto. Yela kwenzakala amaflop khona lo muntu athenga iphacela wrong. Angathengi iphacela ifana naleli engiyangale visit. Mina ngiyengeli sky blue. Lo muntu ngathi uyashaya iphephuru or pink ngisakhumbule kahle. Saphuma kahle. Enyathisi yazo basibiza nyathisi. Nyathisi visit. Ayazi siphumile vele hayi saya lapha masifika lapha egate sithole enye intwana abathu siduma ayabopha hayi uyabopha la man awuyabopha yena isimokolo awuyasipopha kabuhlungu ngabe imoto yabheka abe yangakabi nenyoni nerank asiso umuntu unyana nje ya so umuntu unyana la ntwana so iflop yami la ntwana uthe fika lapha athe search ngifaka umuntu ngabhokora ngamthenga ngathi hayi indoda uyenza lento uyenzayo awuze ngisearch ngifaka umuntu ngisayi visit wangangenza at least ngibuye visit ungenza ngisayi visit ara mana hayi isikhalo senizosikhipa phambili yabona nami ngiyabona ukuthi sangonje isimongolweni umuntu wethu isikhathi siyahamba i1 hour sithayi asindlulile sandlula sangena kanti hayi man ngalento yami nayo nokucabana cream amaphaca ngalesa sikhathi sesiluko sicabana yabo sharp sangena kahle masingena lapha ne visit vina masingena sithole umunye manje wama rank naye saya kuye ngithe o lady manish nanga umuntu osola lapha egate lapha ungenza kanje na kanje bengicela ukuthi mangibuya evisit ube khona ngisecho umunye umuntu yabo la mama thina athi ayenzeni iphoyisa kumaka kususpecta kumele vele akusearch so kunomunye out la uzwile masikhiphela la mani isikhalo wahamba utshela le out ukuthi phela labafana bakhipha isikhalo ngawe la yabo lento la out le mangena ngala baring bafana ba makafika hayi man lamaphaca muswena bongagcokanga lamaphaca lo beyagcoka amaphaca yilo wena bogcoke lawo ene ukhumbule phela lensanga ifaka ID man yahlanka ngithi nanoma basayile isitishi sakhona bathungile ngathi starch mara iyahlanka nami ngizwa ngihlezi la kanje uthi lensanga iyarasa straight hayi yarasa diamond fike lapha diamond oyana fike lapha emelang visit ifedile hayi vele sima ngebhejana thaye yawume wena man uzosibona masiciti visit diamond uyabona edonsisa same time samtshela ukuthi indoda yaphela phela ivisit nomuntu ethi simbona yabona sebayenzani basukumisa la mangithi nasabhokora basukumisa la imali bamkhiphela ngaphandle bomshanga empama ngali thatha thina basisa ngayi damani lo yana vele sebayenzeni bangikhumbula amaphaca ukuqala ngeyami ughost athi ughost amsearch asihla ughost ngeclub angithatheke mina ngenhliziyo phela ushamntana sekhaya ngila ngibhekile angithatheke nami ngingameli ukuthi vele ayenze eziningi nami ngibuyisele hlabala bedizi amakabe dizi kuvela elinye iphoyisa damani uthi yabaleka uyimesile lo mnyangenyana ukuvula angimshaya kakhulu lelinye imali vela angiyazi ukuthi ghost angeke ngishiye mina angizibambele wami mina ghost vele uthele yamakavela hayi athi intofa ku diamond ayidonsa athi naye angazi nawe ughost ukuthi baphelele ngoba bagcine bangena ngaphakathi ngizwa yo matikita abantu awela phansi ama free money lapha nabasukuma sebayale mina ngibhizi nalo wami mshaya gcina ivula igate ayebaleka ngicina ngamgijimisi yazi siba manpower sengiyazi ukuthi sishubile manje bayiza manje EST awukuthi mangena ngala ngithola naye vele sesebhizi na diamond ngisamlamula lapha diamond ophansi wephoyisa ngisambamba jo uzwakala diamond sukuma lapha 120 ngomnyango ayophuma ngale ngiyabona labantu bazaba abaningi angibone mina ukuthi labantu phela sebasibulala manje abasibulala kabuhlungu manje imi window mina ngithi window ngilibona iwindow lilahle ngekhanda kanti le window ngilemile livulekile ngifike ngishaya inkongo ngiphuma amaline la 2 engiyabamba ngiyazwa ngidizi ngilibheke elinye lobusi2 kubusi2 mangithenga ilanda ngalilanda yangizona go wazi mangibuya ngithi la gazwa zilenzani lesibosho same time ngilwela ukuthi ngiyobamba untanga mangibamba untanga same time bara utswamali same time ngirale phulisa lempethisela le window uyabona barekile lifike bayenzani manje baqala
kusiyeka manje mabaseka angicokanga icathula into yokucala evidence ukuthi angicokanga icathula leza phaca phaca ukuthi bazithathekiwe angishaye sami ke se bathe babuzane kuthe kwambana ate yona la asthma demon bare yes sectioning ayi was same time section wabona sectionini mangifika ngilokhu kushaya iteki same time ayi bafike bathe indoda ngithi nazi ukuthi niboshwe ngentsanga ngithi ngani bathi ngentsanga amaphaca ngithi hey man mina ngingene ngale teki visit ngaphinda ngaphuma ngale visit nithini kanti bathi amaphaca ngithi akusewami lamaphaca angithi ngisukile scene of crime ngicokha iteki elisha hayi kumele ngivumele lezi zinto iflop kube into one untwana ngada mabamshaya avuma untwana uthi vele mina bengilethe izinto ezishisayo